Sveta prepodobna Ksenija Petrogradska. Blažena Ksenija rodila se oko 1720. godine u Petrogradu. Narodno sećanje sačuvalo je što beše vezano za sam početak njenog jurodivog podviga. Iznenadna smrt muža koji je umro bez hrišćanskog pokajanja. Potresena tim strašnim događajem, ostavila je svoje ime. Nazvala se imenom supruga svoga i kao takva prošla je ceo svoj krsni put, prinevši na oltar Božije darove sve spasonosne ljubavi prema bližnjemu. Kada je na dan pogreba muža svoga obukla odeću njegovu, kaftan, pantalone, kačket i kada ga je tako odevena pratila u grob, rodbina i prijatelji mišljahu da joj je smrt Andreja Fjodorovića pomračila razum. Tako započe njeno lutanje ulicama Petrograda. Posle smrti muža razdeli sve što je imala, pa u samo jednom muškom modelu krenu na ulicu u podvižničko stranstvovanje. Izložena raznoraznim optužbama i podsmesima po čitave dane, zimi, leti, po žezi i studeni, Ksenija lutaše Petrogradom. Ali blažena Ksenija neprestano se moleći pokorno nastavljaše da čini svoj spasonosni podvig. Malo po malo najosjetljiviji hrišćani počeše zapažati da Ksenija prosto nije luda prosjakinja, već da u sebi nosi nešto jedinstveno. Milostinju koju su joj davali nije uzimala od svakoga, već od ljudi dobrih i srdačnih. Uvek uzimajući samo kopejku, davala ju je siromasima sličnim njoj. Danju Ksenija kao bezumna išla je gradom, a noću, sklanjajući se od očiju ljudi, odlazila je iz grada u polje, gde je boravila moleći se i naizmenično blago klanjajući na sve 4 strane sveta. U polju je po njenim rečima prisustvo Božije vidljivije. Kasnije, kada blaženo počeše smatrati prozorljivom, pojavljivala se na ulicama i pijacama grada da bi joj oni koji su je znali pomogli i time istinski postajali hrišćani. Ugledavši je, majke su sa svojom decom žurile da izmole njen blagoslov ili da joj daju da pomiluje dete po glavi, ubeđene da će ga samo jedan dodir blažene odmah izlečiti. Svojom velikom smirenošću, podvigom duhovne i telesne bede, ljubavlju prema bližnjima i molitvama, Ksenija je stekla blagodatni dar prozorljivosti. Tim svojim darom mnogima pomagaše u uređivanju života i spasenju duša. Od dana smrti blažene prošlo je oko 2 veka, ali čuda stvorena molitvama ugodnice ne blede, a narodno sećanje na nju ne iščezava. Neka da Gospod blagodat svoju molitvama svetoj blaženoj Kseniji i blagoslov svima onima koji s verom i ljubavlju pritiču k njenom nebeskom zastupništvu. Amin.